Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Munsi mu Itangazamakuru. Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza abakunzi ba Primo Media Rwanda. Turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 mu 2022 ni umwanya wa gahunda igaruka ku makuru y'ibavugwa mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi. Byanze bikunze u Rwanda ruzarekura Rusesabagina. Uyu ni umukobwa we wabivuze. Kagame we yahawe ipeti rya Suriyetona. Muri Kongo ari naho hari bwibandwe cyane muri aya makuru, umuyobozi w'umujyi wa Butembo yishwa twikiwe mu modoka. Hari abanyeshuri kandi muri icyo gihugu batorotse bajya kwiyunga kuri M23. Adolphe Muzito wabaye minisitiri w'intebe wa Kongo arasaba Amerika gufasha Kongo igashoza intambara ku Rwanda. Mu Burundi ho radio na televiziyo ziri gufunga imiryango. Turareba impamvu. Turaza no kureba kandi impamvu perezida watowe muri Kenya kumenyekana kwe bitinze. Mbaye ikaze muri aya makuru arambuye ngende Jean Dodier Kanimba. Kuki Dr Habineza abona ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye kuganira n'ababurwanya barimo n'imitwe yitwaje intwaro. Iyi nkuru y'ikinyamakuru bwiza ivuga ko mu kiganiro ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryagiranye n'abanyamakuru tariki ya 5 z'uku kwezi, Dr Habineza uriyoboye wanarishinze yavuze ko bifuza ko leta y'u Rwanda yagirana ibiganiro n'abarwanya ubutegetsi barimo n'imitwe yitwaje intwaro. Muri iki kiganiro Habineza yagize ati: mu byo tugomba guharanira kugira ngo bikomeze kugerwaho mu bijyanye n'umutekano n'ubusugire bw'igihugu, twavuga ko hagomba kubaho ibiganiro by'abarwanya igihugu harimo n'imitwe yitwaje intwaro. Aha yagaragaje ko ibi bibayeho byatuma igihugu kigera ku mahoro arambye. Ati: ibyo nk'ishyaka riharanira ibidukikije tubihagazeho. Tuvuga yuko abarwanya igihugu ntabwo tuzabarwanya n'imbunda gusa ngo birangire. Twumva yuko ibiganiro byabamo kuko imbunda gusa hari igihe mu Rwanda bakongera bakagaruka ukabatsinda bakagaruka. Uyu munyapolitike yavuze ko ishyaka ryabo ryumva basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bo badakwiye kurebwa n'ibi biganiro. Ati: twe tuzashyigikira yuko uretse abakoze jenoside abo ntabwo barimo, abandi batakoze jenoside abo bo turumva ko twaganira nabo, baba bitwaje intwaro n'abatazitwaje kugira ngo tugire umutekano urambye. Dr Habineza ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu 2018. Ushyikirana n'umuntu mu nganya ingufu cyangwa uzikurusha. Madame Ingabire Marie Immaculée yavugaga kuri ubwo busabe bw'iryo shyaka. Umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda asanga leta y'u Rwanda idakwiye kuganira n'abarimo imitwe yitwaje intwaro batagira n'umudugudu bafashe ku butaka bw'u Rwanda. Yabigarutseho ubwo umunyamakuru w'ikinyamakuru Rwanda Tribune yaramubajije uko abona ibitekerezo biherutse gutangwa n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryasabye guverinoma y'u Rwanda kwikwiye kuganira n'abayirwanya yaba bitwaje intwaro n'abatazitwaje. Kubwa Madame Ingabire Marie Immaculée ngo leta y'u Rwanda iramutse inafashe iki cyemezo ikemera ubusabe bwa Democratic Green Party of Rwanda yayigaya. Ati: leta y'u Rwanda iramutse ifashe ya mbere ngo igiye kugirana imishyikirano n'abafashe intwaro nayigaya cyane. Baramutse babisabye ikabyemera nabwo nayigaya kandi singewe ngenyine. Madame Ingabire Immaculée avuga ko iyo mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nta mpamvu n'imwe ifite yo kuba yakwemererwa ibiganiro, kabone nubwo baba hari ibyo basaba leta y'u Rwanda ngo babone kurambika izo ntwaro bafashe hasi. Ati: ubundi se batashye hari wababujije gutaha iwabo? Wari wabona leta ishyikirana n'umuntu utarafashe n'umudugudu umwe basi? Ushyikirana n'umuntu mu nganya ingufu cyangwa uzikurusha? Abavuga bafite izihe ngufu? Madame Ingabire Immaculée avuga ko kuri we azi neza ko icyo abarwanya leta y'u Rwanda bose bahuriyeho ari ukumaranira ubutegetsi, bityo asanga politike y'u Rwanda ifunguriye amarembo buri wese ushaka kuyobora kandi akaba byemererwa n'amategeko nta mizira afite. Aha niho yera avuga ko ushaka ubutegetsi mu Rwanda akwiye gutaha akabuhatanira mu matora yatsinda akayobora. Umuhungu wa Perezida Kagame n'abandi babiri basoje amasomo y'igisirikare mu Bwongereza. Umuhungu wa Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda, Ian Kagame n'abandi banyarwanda babiri uyu munsi basoje amasomo y'igisirikare mu ishuri rikuru rya Sandhurst mu Bwongereza. Ibiro by'igisirikare cy'u Rwanda bimaze kwemeza aya makuru ku rubuga rwacyo. Byagize biti: uyu munsi kuwa gatanu tariki ya 12 Kanama 2022 Ian Kagame, Park Udahemuka na David Nsengiyumva basoje amasomo y'ipeti rya Suriyetona mu birori byabereye kuri Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza.
Iri shuri rya Sandhurst ni rimwe mu mashuri akomeye ku isi yigisha amasomo ya gisirikare. Rigizeho n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda usanzwe ari n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Nyuma y'uruzinduko rwa Blinken, umukobwa wa Rusesabagina aravuga ko byanga bikunze u Rwanda ruzarekura se. Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba, yiteguye kuguma guhangana ku buryo afite icyizere cy'uko se azarekurwa. Kanimba yatangaje ibi nyuma y'uruzinduko umunyamabanga Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony John Blinken aheruka kugirira hano mu Rwanda. Uruzinduko rwari rugamije gutsura umubano usanzwe hagati y'u Rwanda na Amerika, ariko nanone Blinken yarukoreshaga nk'amahirwe y'ikiswe kotsa igitutu Leta y'u Rwanda ngo irekure Rusesabagina. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko u Rwanda rudashobora kugamburuzwa ngo rube rwarekura Rusesabagina kuko urubanza rwe rwamaze kurangira. Kanimba mu kiganiro n'ijwi rya Amerika yavuze ko nk'umuryango Rusesabagina bishimiye ko abayobozi ba Amerika bakomeje kuganira n'u Rwanda ku kibazo cy'uriya mugabo. Yavuze ko ikibazo cya Rusesabagina kizakomeza kuvugwa ku rwego rwo hejuru mu biganiro byose Amerika igirana n'u Rwanda nk'uko byasabwe n'abadepite b'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Kanimba yavuze ko Amerika itazacogora gukomeza kotsa igitutu u Rwanda mu gihe cyose Rusesabagina azaba gifunze. Yavuze ko atari Amerika yonyine izakomeza kotsa igitutu u Rwanda kuko hari n'ibindi bihugu byemeza ko afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Hagati aho Kanimba aravuga ibi mu gihe Perezida Paul Kagame aheruka gutangaza ko ibyo kotsa u Rwanda igitutu ngo rurekure Rusesabagina ntacyo bishobora gutanga. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'umujyi wa Butembo yishwa atwikiwe mu modoka. Abapolisi babiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciwe mu gitero bagabweho n'abarwanyi ba Mai Baraka, hanatwikwa imodoka ebyiri za FARDC. Rwanda Tribune ivuga ko abapolisi biciwe mu muhanda uva mu gace ka Ngote werekeza ku bubiko bw'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka aho muri ako gace. Inyeshyamba za Mai Baraka zishinjwa kugaba igitero kuri abo bapolisi zivuga ko zirwanira uburenganzira bwabo mu bwoko bw'abanande. Iki gitero cyatezwe Colonel Nzenze Bavie usanzwe ari umuyobozi wungirije w'umujyi wa Butembo wari kumwe n'abarinzi be babiri. Colonel Nzenze n'umurinzi we umwe bahise bitaba Imana, kugeza ubu imirambo yabo ikaba yahise yerekezwa ku bitaro bya Matanda. Kugeza mu masaha y'igicamunsi umuhanda wa Butembo Beni wari wafunzwe. Tuve Butembo tujye Ituri. 13 bishwe, abashinwa 4 bashimutwa na Kodeko mu gitero yagabye ku kirombe cya Zahabu. Mu gitero cyagabwe n'umutwe wa Kodeko abantu 13 bishwe, hanashimutwa abashinwa 4 bari basanzwe bakorera ikigo gicukura amabuye y'agaciro. Ibitangazamakuru binyuranye byandikirwa muri Kongo biranyuranya ku mubare w'ababa baguye muri iki gitero cyashimutiwemo abashinwa 4. Dore nk'ikinyamakuru Politico CD cyanditse ko muri iki gitero cya Kodeko cyaguyemo abantu 3 barimo abashinwa 2. Media Congo Net yo yanditse ko abashinwa 4 bashimuswe, naho abarwanyi 13 b'umutwe wa Zaire bimaze kwemezwa ko bishwe n'izi nyeshyamba. Bivugwa ko amakimbirane yaje kuvamo ishimutwa ry'abashinwa yatangiye ubwo inyeshyamba za Zaire zagabaga igitero ku birindiro bya Kodeko mu gace ka Changana muri grupoma ya Kirongozi. Abarwanyi ba Kodeko ngo bahise batangira gusubiza amasasu yabo barwanyi ku buryo yabaye imirwano ikomeye yaje no gukomereza mu bice bihegereye birimo n'agace ka Madombo karimo ikirombe cy'abashinwa gicukurwamo zahabu. Media Congo ivuga ko mu bantu 13 biciwe muri iki gitero bose ari abarwanyi umutwe wa Zaire, naho ku ruhande rwa Kodeko ho ngo hakomerekemo umuntu umwe. Tugiye Rucuruho, abanyeshuri batorotse ikigo bigagamo biyunga kuri M23. Urubyiruko rw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda rukomeje kwisunga umutwe wa M23 umaze igihe warubuye imirwano. Amakuru ava muri teritwari ya Rucuru mu gace ka Kicanga na Bwiza yemeza ko urubyiruko rwinshi by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kujya mu mutwe wa M23 ku bwinshi. Amakuru akomeza avuga ko hari n'abanyeshuri bari kwemera guhagarika amasomo yabo bakigira gufasha M23. Aya makuru kandi yemejwe na Emmanuel Ndume, umuhuzabikorwa wa societe civile ikorera muri kara gace ka Kicanga na Bwiza, aho tariki ya 8 z'uku kwezi yatangaje ko bababajwe cyane n'urubyiruko rw'abanyeshuri bari kwishora muri M23. Akomeza avuga ko ari abanyeshuri bigaga muri Institut de Trompette bari baraburiwe irengero batakiza ku ishuri, ariko nyuma baza kugaragara mu mujyi wabonagana bambaye impuzankano ya M23. Perezida Tshisekedi akomeje guhatirwa kuvugurura guverinoma. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chirombo akomeje kotswa igitutu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ngo ahindure guverinoma. Abango barifuza ko uwari minisitiri w'intebe Sama Lukonde agomba kweguzwa agasimbuzwa uwo wifuza, dore ko hari n'abadatinya kuvuga ko yakagombye gusimburwa na Vital Kamerhe uherutse kugirwa umwere n'urukiko ku byaha yarakurikiranywe. Nubwo bimeze gutyo ariko bose siko babibona, kuko hari n'abadatinya kuvuga ko Sam Lukonde we yabagumyeho kugeza amatora mu 2023 abaye, ariko abandi bo bagasimbuzwa. Benshi rero bibaza niba Sam Lukonde ari bugumane intebe ye, ariko hakibazwa niba zamara igihe kirekire ari kuri iyi ntebe.
Perezida Tshisekedi yatangiye kurwanywa cyane ubwo inyeshyamba za M23 zongeraga kubura imirwano. Ibi bikaba byaratumye abamurwanya babyuririraho bakavuga ko igihe yiyamamazaga yari yavuze ko azibanda ku kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, none bikaba byaramunaniye. Tukiri muri Kongo, Adolphe Muzito yasabye Amerika gufasha Kongo igashoza intambara ku Rwanda. Adolphe Muzito wahoze ari Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufasha igihugu cye gushoza intambara ku Rwanda no guhiga abo yita Abanyarwanda bari ku butaka bwacyo. Muzito yabaye Minisitiri w'Intebe wa Kongo Kinshasa hagati ya 2008 na 2012 ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange. Uyu mugabo usanzwe ukuriye ishyaka Nouvelle Élan ni umwe mu baziyamamariza kuyobora Kongo Kinshasa mu matora ateganyijwe umwaka utaha. Mu kiganiro yagiranye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, yavuze ko nk'abanyekongo bifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabafasha gushoza intambara ku Rwanda. Yasubizaga umunyamakuru wari umubajije niba yaranyuzwe n'amagambo ya Anthony Blinken uheruka gutangaza ko nka Amerika bahangayikishijwe cyane n'icyo yise amakuru yizewe yerekana ko ingabo z'u Rwanda ziha ubufasha M23. Blinken uheruka mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 2 yabitangarije Kinshasa ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru cyakurikiye ibiganiro yagiranye na Perezida Felix Tshisekedi. Bwana Muzito yavuze ko kuba Blinken yaramaganye u Rwanda kanavuga ko rushobora gufatirwa ibihano bidahagije, ko ahubwo Amerika ikwiye gufasha Kongo igashoza intambara ku Rwanda. Ati kuba yaramaganye u Rwanda akavuga ko Amerika ishobora gufatira icyo gihugu ibihano byo ku rwego mpuzamahanga ntibigeze binyura, kuko twicyo dushaka ndetse tunategereje nuko Amerika ifasha tw'abanyekongo tugashoza intambara mu rwego rwo guhiga Abanyarwanda mu gihugu cyacu. Muzito by'umwihariko yasabye guverinoma ya Kinshasa na Perezida Tshisekedi kwitegura intambara. Muri Kongo dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko imfungwa zirenga 250 zari zaratorotse zafashwe. Imfungwa zirenga 250 muri 822 zari zatorotse gereza ya Kakwangulu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gufatwa n'inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano ku wa kane zagaragaje imfungwa 166 zaje kwiyongera ku zindi 86 zafashwe ku bufatanye bw'abaturage. Igisirikare cya Kongo cyashinje ADF gutorokesha izi mfungwa muri gereza yo mu mujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Izindi mfungwa nazo zirimo gushakishwa n'inzego z'umutekano zifite intwaro. Umuvugizi w'igisirikare Kapiteni Anthony Mwarushayi yavuze ko abarwanyi babarirwa muri 80 bagabye igitero ku bapolisi 15 bari barinze gereza hagana saa 8 n'igice z'igicuku cyo kuwa gatatu. Abapolisi 2 barinda gereza barishwe, undi muturage atwikwa ari muzima. Mu 2017 nabwo imfungwa zirenga 3000 zatorotse gereza ya Makala mu mujyi wa Kinshasa. Gutoroka kwatewe no kwigereza ishaje kandi ikaba yari iri mu bucucike. Mu Burundi radio na televiziyo ziri gufunga imiryango kubera ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Mu Burundi nyuma y'igihe abaturage bo mu mujyi wa Bujumbura binubira kubura amashanyarazi n'itumbagira ry'ibikomoka kuri peteroli, zimwe muri radio na televiziyo zahisemo gufunga imiryango kubera itumbagira ry'ibikomoka kuri peteroli n'ibura ry'amashanyarazi. Muri iki gihugu ibintu bimaze gufata intera kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, bikaba byarahumiye ku mirari aho abaturage bamara umwanya munini mu kizima kubera ibura ry'umuriro wanaboneka ugahabwa baba mu makaritsiye atuyemo abategetsi gusa. Ibura ry'umuriro n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kubera ihuriza abarundi aho bamwe bahagaritse imirimo kubera gukorera mu bihombo. Ibyo bibazo byageze no mu itangazamakuru aho radio na televiziyo Isanganiro byafunze imiryango kubera kubura amashanyarazi no kubura amazuti yo gushyira muri groupe electrogene kugira ngo babashe kugeza ibiganiro n'amakuru ku bakunzi babo. Ubuyobozi bwa Isanganiro bwatangaje ko kubera impamvu zitabaturutseho basaba abakurikira ibiganiro n'amakuru yabo kubihanganira ngo ibiganiro bizakomeza ibyo bibazo byaboneye ibisubizo. Uretse radio na televiziyo Isangano babitangaje ku mugaragaro, hari izindi zafunze imiryango ziraruca zirarumira mu rwego rwo kwanga kwiteranya n'ubutegetsi buriho. Bamwe mu banyamakuru bakomeye mu gihugu cy'u Burundi batangaje ko biteye agahinda kubona radio na televiziyo zifunga imiryango kubera kubura amashanyarazi. Hari abagaragaje ko ari intege nke za leta itubaka ibikorwa remezo bifatika ndetse no gushyiraho politiki ihamye yo guhangana n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Abaturage bijujutira ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi n'amashanyarazi kubera kumara iminsi batabona umuriro, bagasaba leta gufata ingingo ihamye kuri iki kibazo. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli kitari mu Burundi gusa, asaba abaturage kwihangana bakareba aho ibihe by'intambara y'Uburusiya na Ukraine byerekeza. Impamvu kumenya perezida watowe muri Kenya bikomeje gutinda. Ni ikinyamakuru igihe cyanditse ko iminsi 3 yihiritse muri Kenya hakozwe amatora ya perezida wa Repubulika, abagize inteko ishinga amategeko na ba guverineri b'intara 47 zigize icyo gihugu. Itegeko riha komisiyo y'amatora muri Kenya iminsi itarenga 7 igatangaza perezida watowe. Kumenya perezida watowe rero bikomeje kuba urujijo, nubwo ikizwa ari uko agomba kuva hagati ya William Ruto na Raila Odinga ukurikije uburyo aribo bari imbere mu majwi amaze gutangazwa. Ni perezida uzaba ari uwa gatanu Kenya igize agasimbura Uhuru Kenyatta usoje manda 2 mu myaka 10 ishize.
Kubarura amajwi bikomeje kugenda bigura intege, gusa ikizwi nuko izi mpera z'icyumweru zirasiga perezida mushya wa Kenya amenyekanye. Uyagomba kugira amajwi 50 guteranyaho 1% by'abantu bose batoye, kandi muri za ntara 47 nibura muri 24 akaba yaragizemo amajwi arenga 25%. Iyi byo nta mukandida ubigezeho, hategurwa icyiciro cya kabiri cy'amatora. Ibi byose kubigenzura bifata umwanya, ari nayo mpamvu kubarura amajwi muri Kenya bitoroshye. Dusoreze muri Sierra Leone, aho imyigaragambyo ikomeje kubica bigacika mu mijyi itandukanye kubera inzara. Muri Repubulika ya Sierra Leone imyigaragambyo ikomeye yatangiye kuwa gatatu, aho abantu ibihumbi bigabije imihanda binubira izamuka rikabije ry'igiciro cyo kubaho, ruswa n'urugomo rwa polisi. Nkuko bitangazwa na perezida w'iki gihugu, yatangaje ko imyigaragambyo ari ibikorwa by'iterabwoba, kandi avuga ko ari impamvu za politike zibiri inyuma. Nyuma yo gutangira imyigaragambyo, igipolisi cyahise kiza kuyihagarika, maze habaho guhangana gukomeye kuwa gatatu no kuwa kane. Leta iravuga ko abantu 6 aribo bamaze gupfira mu rugomo rw'imyigaragambyo, ariko ibiro ntaramakuru Reuters biravuga ko hapfuye abagera kuri 21. Igipolisi cyatangaje ko abapolisi 6 nabo biciwe muri iyi myigaragambyo, 2 mu murwa mukuru na 4 mu yindi mijyi. Perezida Julius Maada Bio wari mu ruzinduko hanze y'igihugu yahise agaruka igitaraganya gukurikirana ibirimo kuba, yizeza ko hagiye kubiperereza. Abigaragambya mu murwa mukuru Freetown baratwika ibintu bitandukanye birimo amapine menshi, bararwanira n'abapolisi kugenzura imihanda ikomeye. Umunyamakuru Fofana aravuga ko imyigaragambyo nk'iyi ari ibintu bidasanzwe muri Sierra Leone, cyane cyane mu murwa mukuru. Imyigaragambyo yabaye no mu yindi mijyi nka Makeni, Kamakwiye mu majyaruguru, ahiganje abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibiciro by'ibintu nkenerwa byakomeje kuzamuka mu bihugu byinshi bya Afurika kubera impamvu zitandukanye, zirimo n'ingaruka y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Kuva kwa gatatu kandi internet yari yaciwe intege nk'uko urubuga NetBlocks rwabigaragaje, ariko kugeza kwa kane nijoro yari yongeye gusubizwaho mu gihugu hose. Sierra Leone imaze igihe ari igihugu gituje nyuma y'intambara y'imbere mu gihugu yabaye kuva mu 1991 kugeza muri 2002. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 8 bari mu bakennye cyane ku isi, kuko kiri ku mwanya 182 mu bihugu 189 ku rutonde rw'umuryango w'abibumbye rwa Human Development Index. Ubukungu bw'iki gihugu bushingira ku mutungo kamere, ariko bwazahajwe cyane n'intambara mu gihugu yasize abantu bagera ku 120 bishwe. Kuzahura ubukungu bwacyo byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya Ebola mu 2014 kugeza 2016, kugwa kw'igiciro cy'amabuye y'agaciro, coronavirus n'intambara yo muri Ukraine. Ibi byose biri mu byatumye abaturage bigabiza imihanda batangira kwigaragambya. Inshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, ni naha dusoreje amakuru yiri wavugwa kuri uyu munsi tariki ya 12 z'ukwa munani mu 2022. Ni Jean Dodier Kanimba, ndabararikira no gukomeza kureba izindi video ziri kuri uru rubuga, nabifuriza kugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru.